Kia mau hoki ki tō whānau, kia mau ki tō ukai pō. I tangata ai koe, i hari mai a koe, kia mau ki tō ukai pō. Kia mau hoki ki tō whānau, kia mau ki tō ukai pō. Kia ora, nau mai, kuhu mai, ki te whare kōrero o Aukaha, kei te hōtaka i tēnei pō. E tōtara wāhi ruana te takere o te waka o te arawa ki tētahi tono kia tū mai ai he whare pāremata mō te iwi. Kei te tohea e te iwi o Ngāti Hako te tono a Waste Management New Zealand, kia keria te rua para ki tō rātou maunga tapu. Kua whakatūwhera hia e Kingi Tūheitia te Wiki Field Days mo te wā tuatahi i ngā tau 50 neke atu. Ko te whakangāhau tihe tainui i tū inanahi nei, me te wānanga i te anamata o te wairua whakataetae i roto i te ao kapahaka. Atu i tonga riro ki te puaha, roto rua ki tauranga moana, atu ki parehauraki, nei ko Aukaha, te taipū kōrero e kare atu ana, tau mai rā. No te rangi nei, tūwai tētahi hui ki roto o Ngāti Whakaue, ko te whare whakaruru hau o te arawa, te take. E tōtara wāhi rua ana te takere o te waka o te arawa, ki te whakaro kia tū mai ai he whare pāremata mō te iwi. E kōkiri hia ana e tētahi kāhui, te whare whakaruru hau o te arawa, i runga i te hia kia whakatōpu hia ngā iwi katoa o te waka, kaore te tini i te whakae. E koro pupu ana te iwi o te arawa ki te whakaaro kia whakatūhia mai tētahi whare rūnanga pāremata mo te iwi. The use of the word parliament is apparently controversial. Ko te whare whakaruru hau o te arawa te ingoa o te kaupapa, ko tehi tau e whakairo hia ana, hei matapakitanga mā te iwi whānui. Ko te tino kaupapa o te whare whakaruru hau o te arawa ki te whakakotahi, ngā hapu, ngā iwi, ngā marae, ngā tāngata, ngā rangatira o te waka. Do we want the United Voice or don't we? He mea whakairo te whare whakaruru hau o te arawa e te momo i a tā Toby Curtis, rātou ko Annette Sykes ko tona awatere huata ko Paora Maxwell anō hoki. When you say you're representing Taro, that's 47 to 50,000 people. Kia mātou nei e whā ngā whare o te whare whakaruru hau. Ko te mea tuatahi ko te whare runanga, he runanga mō ia hapu, mō ia marae. Ko te whare tuarua ko te whare koeke, mō ngā kuia me ngā kaumātua, mā rātou e kōrero mō te tikanga me te kawa. He whare anō ko te whare tatau paunamu, me ki he whare humarie, hei kōrero mō ngā raru ka tipu wainga nui ia tātou. En ko te mea, ko te whare tuawha, ko te whare mahi. E oi anō he māharahara o etahi o ngā rangatira o te arawa ki tēnei whare. I think the way that they've gone about it, I can understand. The consultation has been pretty good, but the difficulty has been that they started at the wrong place and they assumed things that should be questioned, like do we need a runanga made up of all the representatives right across Te Arawa? And I don't think we do. Ko te huarahi e whakāturia ana e te rōpu kāre au i te tino whakae. Nō reira, me hāngai pū ki te mana o ngā iwi, o ngā hapu me ngā whānau. My view is you don't need those structures, because if you take the concept, let's say that Whakaue is a sovereign nation, same with Tūhourangi is a sovereign nation, Ngāti Rangi Wewehi, Ngāti Rangi Tihi. How would you go about wanting to know what those sovereign nations think collectively? Simple, you'd call them together. Kei riro, te mana motu hake, te rangatiratanga, te tino rangatiratanga o te iwi, o te whānau, o te hapu, o te rohe rānei, ki tērā rō pukotahi nei. O i tēnei wā he whakaaro no iho. You know, mā te wā ka whakataungia e tātou. He oi anō hei te rua tekau mā whitu o pipiri a te arawa ka hui anō ki te ata wānanga i tēnei kaupapa whakahirahira. Kere am I right? Aukaha. Nā e ai ki ngā tatauranga neke atu i te 50 ōrau te iwi o te arawa,
whakairaro iho i te 35 tau te pakeke. Nō reira, i toro atu mātou ki ētahi o ngā rangatira o a pōpō ki te tīkaro i o rātou whakaaro mō te whare whakaruru hau o te arawa. Kua tūhono mai nei ko te Mauri Kingi, hana tapiata rātou ko George Haimona. Tēnā koutou katoa e hoa mā. Kia ora. Tēnā koe Nau ame. mai ki au kaha. Pātai tuatahi, nā kua kite, kua rongo koutou i tēnei tauira, mō tētahi momo whare pāremata, tētahi momo rumakitanga o ngā māngai hei pāremata, hei whakakotahi i a te arawa. He pēhea tēnei kia koutou, kia huri haere tātou ki te kohinga whakaaro. He whakaaro pai tēnei? Ai. Mai anō, iau e paka ki ana. Ko te mana i noho i roto i ngā hapu. Mana i ngā hapu, ana, ka tū he raruraru, ka tūpono rānei we tahi kaupapa, ana kua whakakotahi a te arawa i aia i te kōkiri we nā take. Nō reira kara i te whakahei, te whakakotahi tanga o te arawa. Koe uki te hei ka whakahei tēnā mo whakaaro. Ea ko te mea nui me Māori te kaupapa, e tarea ai te whakakotahi tanga o te arawa. E pēhea ki a koe hana? Kei te whakai ki ngā kōrero te Māori, mehe mea kei te ū ki ngā kaua ki ngā tikanga, me ki ngā kaua o te aroa, ka tai kei tēnā hapu marae rānei, o nā ke naue wawata kaupapa rānei hei kawe mai ki taua whare, kia whakaruru hautia te katoa i raro i taua maru, ka o tātou wawata te aroa whānui, hoki hapu a marae hoki. George, ko Ngāti Piki au tētahi he maha ngō koutou poari, ngō koutou hapu hoki i raro tonu i a Ngāti Piki au ake. Nō reira, ki te whakakotahi mai hei iwi hei waka kotahi, tērā pia ka memiti haere te kaha o te motu haketanga o ngā mana hapu. Karekau noa. Ka e pautike i a Ngāti Piki au te whakatau i ana take, ka piri katoa mai ngā rōpū a iwi, tana rūnanga, ngā tarati a iwi kia kotahi. He nui ngā pai ngā oroto, kia tairawa mai he kaupapa ki mua i te aroaro o Ngāti Piki au, kua māmā ke tā mātou ki atu ai kao rānei. He māmā hoki mā ngā tarati whenua nui, te aki i ngā tarati whenua iti, te hono atu ki te rūnanga o Ngāti Piki au, te hono atu ki te tarati a iwi o Ngāti Piki au, kia kotahi mahenui ngā pai ngā oroto. Heoi anō ko te kaupapa o te kotahi a Piki au, mā te kotahi a Piki au te mahi, engari ka noho tonu te mana o te iwi ki ngā whānau, ki ngā hapu, ki ngā marae, ka kore tērā mana e riro i tēnei kaupapa. Hoi anō ko te mahi nui ka riro mā te kotahi a Piki au. E rua nā whakaaro kai au i tēnei wā. Ko tētahi e whakaaro ana, hea te hia, kia uru mai te rangatahi i oto ki tēnei momo horopaki. Ko te hia kia whakatupu i te rangatahi kia tū hei rangatira moa popo. Ko te hia rānei ki te whakarongo ki nā naue me ngā whakahau a te ao rangatahi tauawa. He rereke we nā whakaaro, engari, ko te mea kia me takirua te haere. Nō reira, ko tāku e ki tēnei, mehe mea ka tika te kaupapa, mehe mea ka tika te whakakotahitanga i ngā hapu, i ngā marae, i ngā mana. Ko te mea nui, ko te whakarite i tētahi momo huarahi, e tae ai te rangatahi, te whakapiki, te whakawhanake i wana pūkenga. Ea he ia te harahi i ngā huatanga o Tiwi Kamutu, he ātana nāo atu ki ona kaupapa, ki ona wā, e hāngai ai we ngā kaupapa rangatahi ki roto i tēnei horopaki te whakakotahi tanga o te arawa. Noe, ko te mea nui, me āta whakaaro, me āta wānanga, heha te hia nui. E harai te mea me whakapakeke te rangatahi iaia e noho ia ki roto i wera atūru, engari heha te hāngai o tana ao ki roto i wēnei kaupapa. Nō reira, ko te kaupapa nei he momo pāremata. So Hannah, do you think that a pāremata model is the right model? And tuarua, ko ngā tāngata e kawe ngia ana te kaupapa nei, he pai ki a koe, he tika rānei e nei tāngata?
Ki tāku e kite ai, i ngā kōrero kua puta mo te kaupapa nei, mo te pāremata nei, ka ū ki ngā kaua ki ngā tikanga o te aroa i te tuatahi. A koira te o ngā rerekētanga, it's mandated to the people rather than being mandated to the crown, like some of the treaty settlement trusts that have been established after that process. Nō reira ki au nei ki te whai tira, me te atu o ngā kitenga mo te kaupapa nei, mo tōna ona peka, ngā paurereke o te whare, mehe mea kei te ū ngā tāngata i tika ana, ko rātai kei te tiri ngā pau o te whare nei, kāre kore he kaupapa pai mo te iwi. I tēnei wā kei te whakai, kei te tautoko au ki te kaupapa nei, engari pērā ki tō oku tungane, ki a koe hoki, koinei te timatanga, a ko te manako ia ka whanake haere ha tōna wā. Tēnā koe Hannah, o tira, I'm going to throw that question to you as well. E hoa George, can you please tell me what you think of the model and what you think of the people heading it? E tautoko katoa ana hau i te kaupapa. Mātuara, e tautoko ana i te kaupapa. Kāra ana hau kia tino rongo i etahi kōrero whakahei i te whakaruru hau o te arawa mo te kaupapa te take. Hoi anō, he ua tā te arawa whai i tētahi kaupapa mena e haere munana ngā kawenga katoa. E kore te iwi e tahuri ki tētahi kaupapa ki te kore, āna kōrero, āna whakahaere, āna kawenga katoa e pāpāhotia ki te iwi, i te wā e tika ana. He tohu pea tērā o te momo o te tangata, ko rātau tērā hunga e kōkiri ana i tēnei kaupapa, ka reo e whakahua ingoa, engari e mea ana hau, e kore te iwi e tahuri ki tētahi kaupapa ki te kore e rā kaupapa katoa e pāpāhotia i te wā e tika ana. E tautoko katoa ana te hunga ngā uri o te arawa waka i tēnei kaupapa i te mea he nui ngā painga o roto. O te mateke e noho muna ana e tahi o ngā kaupapa. Nā reira kia kaua te iwi e haua, me he mea ki tō te iwi titiro e haere muna ana e nei mahi, e nei kawenga katoa. Pei reira pea te aronga nui o mo te kaupapa e pai ake tā te whakaruru hau o te arawa tuku i tēnei kaupapa. Ki te iwi whānui, kia mōhio, kia whānui te mōhio ki ngā kawenga katoa, ki reira pea tutuki ai tēnei kaupapa. Ki te kore, e aua. Tēnā koe, George. He rawe wena whakamārama me te whakapuaki e rā whakaro. Me te mōhio tonu e hara ko te arawa, te tuatahi, me te whakamutunga ki te whakatōpu i tō rātou kaupapa hei whakakotahi a rātou. Nā reira, he wānanga kei te haere i ngā wiki e haere ake ne hoa mā mo te wānei pōmari e. Pōmari. Nā koe amo. E tohe ana te iwi o Ngāti Hako i pare hauraki i te tono a Waste Management New Zealand. Kia keria he rua para hou ki runga i tō rātou maungatapu ki te rere o te papa. Nō tēnei wiki, te kamupene ka whakatakoto i ngā kōrero ki te aroaro o te kaunihera ārohe o hauraki me te kaha whakahe o te iwi mana whenua. Anei rā te pūrongo a Herewini Waikato. Ko te reo karanga o te ngākau mamai, o te ngākau whakehe, i te tā noa tanga o tō rātou maunga. Tai mai, Waste Management tērā, kamupene, ko parei hana, ka hokona ta whenua o HG Leach. Ka tono ki tēnei kaunihera, ki te kaunihera rohe o Waikato, ki te puta, he rua paru tuarua. Kai raro te rua paru tuatahi. Kare mātau e whakai ki tērā. E tono ana a Waste Management New Zealand, kia keria he rua para 3 miliona mita pūrua te nui. Hai tāpiri atu ki te rua i keria ake atu, i te rua te koutou ki muri, ki te maunga o Ngāti Hako, ki te rai o papa. Kai reira he rua paru i whakarua ai te kaunihera. Rua te kau mā toru tau ki muri. I taua wā ka whawhai o tātou nei kraua kuia. E pāna ki te tiaki ai te mauri o te whenua, te mauri o te maunga. Engari e kore tātou e Wikitoria.
Ko te tuarua tēnei o ngā tohe a Ngāti Hako, kia aukatihia te rua para I tō rātou maunga. Mai te tau ko tahi mano iwa rau iwa te kaumā iwa, ka rima tau te iwi e tohe ana I te kaunihira me te kōti tai ao. I te mutunga iho, ka hinga. We say no more paru, no more rubbish in our sacred mountain. He oi anō no te taurua mano mā toru, te iwi ka moko I tētahi kawinata kia HG Leach Limited, me te kaunihira ārohi o Hauraki, kia kore ai te whenua e tūkinotia anō. Kei te whakai ana rātau ki te MOU, te kawinata. Kei te whakai ai te kaunihira, te rua paru tuatahi o HG Leach, me Ngāti Hako. I te mutunga o te rua paru, te ture kawenata, e kore, e puta, ngā paru kai roto I te tuakiri o tō tātou maunga. I was made aware of an MOU that was signed in 2002 for an application when Leach's had a quarry and wanted to build a landfill there. And for me, the MOU was quite clear. And then out of that MOU, we received a letter from Leach's Quarry advising of that, and that Ngāti Hako had signed that, and just emphasised the time frame rather than any consents going forward during that time frame. So currently there's a covenant on that land that all activities must cease by 2038. E poro tū ana a Shani Clarkin, he maharahara nui nōna ki te mauri o tōna maunga. So the day that my centre was buried into the foot of the mountain was the day that my whānau found out we had lost the case against Leach's and that there was going to be a landfill put into our maunga. It makes you very upset that someone would want to put all this rubbish into there. E whawhai kaha ana mo tēnei kaupapa o te rauna tuarua mo ngā rāpihi marunga I tō mātou maunga. Kia kaua e mahi anō, kia waiho te maunga tapu, kia tapu ake. E haka tēnei tō maunga, no Ngāti Hau, no Hauraki e nei maunga. E haka no koutou. Nā reira, whakapiti atu I te moana I hara mai e koutou. Kau e hara mai ki o mātou maunga whakaparahako hia. Hei ngā wiki tata nei, ka puta te whakatau mutunga a ngā kai komihana nei, ki te whakaitia te tono e mea ana a Ngāti Hako, ka kawea te take nei ki te kōti, he roni Waikato, Aukaha. No tēnei wiki tū ai te hui ahu whenua Pākehā e mōhiotia whānuiti ana a ko Field Days ki Mystery Creek I Waikato. He oti ahakoa te roa o tēnei hui e haere ana, ka tahi anō ka whakarewahia e Kingi tū Heitia me tōna whāriki o Waikato, te kaupapa matatini nei mo te wā tuatahi. Ngara, ki ngā hau e pā, e whai ake nei rā I te kingi e, ki runga ki te papa e. He aha koa rima te kau mā toru tau tēnei kaupapa e whakahaere hi ana. Me te mene ka haere mai a Māori ki te mātakitaki ki te huareiti arero ki ngā taonga nui a te Pākehā. Koe nei te taima tuatahi kua tono mai te kingi ki te tūwhera I te kaupapa nei. No reira I puta mai I roto I te kokoata o tēnei rā ki te whakamānawa ki te whakakaupapa. I nā rā ia, ko ia tēnei ko te huihuinga utauta pāmu nui o te ao I tēnei tā. Ko ia ko tana tūpuna tāwhi au ka ki ai ore. Ko rā kia hau I te papa o te whetu. Ko ki tia hau I ngā whetu e tūtakitahi ana. Ko patariki te kairuri, ko atu tahi kei te taumata o te mangoroa. Ko whakakotahi tia mai rā ki ngā koro matua. Ko whakakotahi tia mai rā ki ngā mema pāre matai. I'm so proud of the fact that the Māori King, King Tuheitia, has arrived today. It's the first time ever, and to me it recognises the importance of Māori and Māori agribusiness to the field days, to the primary industry, and for a long time it probably hasn't been recognised as such, so we're just so excited to have him here and join with us in the excitement and the new ideas and new technology coming.
Sa mutu e tū nei tātou ki runga o Mystery Creek. Ko ia tēnei te tehi o ngā kāinga i noho ai a tarapipipi a wire mutamihana, a Rio. Nō reira, ko ngē rā tupuna i whakapū mautia tēnei wāhanga o te whenua. Ana kua tatu mai, i tatu mai ngā uri o tarapipipi ki te whakakaupapa anoho i tēnei rā. Nō reira, i tatu mai ki runga ki ngā pātawhito, i tatu mai ki runga ki ngā whenua tupuna. If we want to do anything, we want to do it right. We've maybe been a bit shy of not making this happen in the past, but we need to acknowledge that, and we warmly welcome them. And what are we trying to achieve is a long enduring partnership. This isn't just a 1 year thing. We want to see this endure. We've been running for 53 years. We want to see that relationship endure for at least another 53. Ka tatu mai ngā iwi katoa o te motu o te ao. Ki te mātakitaki, kaua ko ngā trakihana, kaua ko ngā kamupūtu, kaua ko ngā swannies i rā momo mea. Engari ko te auaha o te hangarau. He pēwea te whakamāma i o tātou whenua. Kia kure ai e tātāmi e te nitrogen, e te hara, kei ko nei katoa e nā auahatanga, hei ko kiritanga mā te tanga. I mua i te tuku i te rongoā ārai mate korona ki te motu whānui, me tāwharau te hunga whakaraeraera wātu. E āhua tō muri ana tā te manatu haora tuku i te ārai mate ki te motu whānui, heoi anō e kōkiri whakamua ana ngā ratonga haora Māori i Waikato, mā te tomo i ngā hapori e muia ana e te Māori, anei te pūrongo tuatahi a mai o Hapānapa. One by one. Koe nei te rangi tuatahi e tuwhera ai ngā tatau o te whare tuku ārai rongoa o Rāhui Pōkeka ki ngā iwi o te wā kāinga. Our local GP never had it. But I had questions when I was asked about coming here, and because I'm diabetes 2 and I take about 17 tablets a day, I was worried how it might affect me, and so I tried to make an excuse why I shouldn't have it. But I asked the doctor, and they told me I should have it. Nā, te harikoa kata mai au te whiwhi tēnei rongoa. When I first heard about it some months ago, I had my doubts, but got over it, moved on, here I am. Our nurses here, our kaimahi are all local, they're all from Rāhui Pōkeka, and they're people that care about the community as well. I te tau kua hori ake, i ki te tātou i te hua o ngā wāhi pēnei ki ngā hapori Māori. Ko te tuku i ngā ārai mate rewharewha me ngā mātaitanga COVID-19 ngā tauira. Our clinic is for everybody. We've here, Ngārua Wahia, we have 0800 numbers. We have services that will be able to pick you up if you need a ride as well. There's so much support. We've got a team. If you've got a community or a marae that have got, about 30 people to vaccinate, let us know. We'll come to you. It's not just about showing up to our shop and getting vaccinated. It's about coming to your whānau whānui as well. Hooray! See you in 21 days. Okay? Okay. Well, I've come here because it's closer to my home and the support of Wāhi Whānui. O kei kone ngā kaimahi te aki mai o tātou. Tātou te iwi, tēno harikoa. Timuta mai a tātou i raro te karikia, te pātaito tātou motu i te rangi te manaki, te awhi tātou i roto i ngā mahi. E haere ake nei mō rāta. Nā, i roto i reira, kei te ora taku whakaaro.
Pēnei te whare tukurongoa ārai i rāhui pōkeka nei. He mahanoa atu ngā whare tukurongoa ārai ka tū ki te nuinga o ngā hapori Māori o te rohe whānui o Waikato. Ki te hea koe ki te mōhio kei whea te wāhi, me te wā ka tū mai ngā whare ārai i tō rohe, tēnā toro atu mai ki te ipurangi o waikatotainui.com, ki te ipurangi o Waikato DHB. Mai oha pānapa, atu i rāhui pōkeka, aukaha. E pāororo tonu ana ngā reo o ngā kapa haka o Tainui waka i tū ki te ahurei tihe Tainui i nanahi nei. E iwa ngā kapa i tū, tamariki mai, kaumātua mai ki te ahurei i whakatūngia i tēnei tau, nā te mate korona te take. Ia tau, ka noho mātou ko te paitiaki o ngā mahi kapahaka Tainui Waka Cultural Trust. Ka tā whakaaro mātou kōwai ngā reiputa, kōwai ngā iho pūmanawa o te ao haka i roto i a Tainui, nāna ngā mahi kapahaka i Pinapina, nāna ngā mahi kapahaka i Manaaki, nāna ngā mahi kapahaka i Whakaako i roto i ngā tau. Ko Joe Harawira tērā i tōna wā, ko whakawhiwhia ki te tohu. Ko Tō Mairangi Paki tērā, ko whakawhiwhia ki tēnei tohu. Ko te te pepis tērā i tōna wā, i tēnei rā e whakanui ana mātou i a kirimāku kihi. Kei te āhua ohorere ahau. Whai, kare. Maumau taima tēnei tū, ki te hoatiki ngā uri whakahiki. Ka nui te mihi ki a rātou. Ki a rātou ki a Praonema, te Tainui Trust, te hunga kapa haka katoa. He tohu honore, he tohu miharo, he tohu whakamihi ki ngā kaumātua o mua. Ngā tokotoru pēnei a Naniman, tata te ara muru, rāwatahi ko whati tāmate. Kei te rapu māua ngā kaipakatangi i te rangi tika. Mōna i whakapau wera, e whakapau kaha tonu ana ia, ki nā mahi i roto i te rohe nei o Tainui a me ki o Waikato. Nō reira, koea te tauira ki au, te pakeke ai o te kuia e haere tonu nei ia ki te whakaako i wana waiata, ki te whakaako i ngā tikanga, e ai ki ngā whakaro o na kuia o na kaumātua, he anei te tua Waikato. Nā kuia tērā, he whaia, e horopū ana ki ngā whakaakoranga a o na mātua tūpuna ki aia. E nui ngā wā kua tono mātou ki te ruruhira kia koha mai e tahi wana waiata hei waiata mā mātou. He tino tauira ia kia au ki tētahi kaitito, he tino tauira nāna etahi o ā mātou kaihaka i ako. Koe te hiunga tino ruruhi hoki rā tani wharau. Mai anō, mai hoki tō tātou whare kura rākau mangamanga. Tatu mai nei ki tani wharau, ko kirimāku, ko tani wharau, ko kirimāku tēnei. Whakanuia tērā hoki o tātou. E noho whakaiti ake nei, tēnei ka mihi. Nei a Tainui e tūkotahi nei tēnei rā, ngā pakeke, ngā ruruhi, ngā koroheke, tatu atu ki ngā rangatahi, uri mokopuna e tūkotahi nei te rānei, i mui te aroaro o Kingi Tūheitia po te tau te wherowhero te tuawhiti, tihe Tainui. Ko te tikanga o tērā, he whakahoki i te tihe ki te ihu o tāne rore, kia mauri o rai, ngā mahi kapahaka, maroto i te kotahitanga me te aroha. E ora ana i te wairua pai roto i te whare, te ngahau, e rangona ana. Kare mata e mata ki te tiaki i ngā kaiwhakawā, kare he ture, kare rāhuatanga e pēhi nei ngā kapa e tū i te rānei, nō reira, ora katoa ana. Me pēnei noa ke pēr te kōrero ko te wā tuatahi, tēnei, kua pēnei te tau, me te māma o te rere o te wairua, nā te mea ko wetekina ngā here o te whakataetai. Kua hei ki te whakangahau. Mara, o tani wharau, ko eke nei.
Koe kena ki rungi tātā mira. Ki te hāpai, ki te mana, ki ingari, te menunui, ki te ngahau. Ki te ngahau, ki te tautoko, ake i te kaupapa. Tainui ahaure, kapahaka, o tainui waka tēnei ka mihi, tihei, tainui ora. Tu atu i aku mokopuna, ko te ao katoa. Ko te ao katoa o kare. Whae ato taha Māori, mā tērā taha e uai te taha Pākehā. He o te tātou mā, koe ia pia te wā whakamutunga ka ki te tātou i enei momoropu e haka whakangahau ana kia tātou. Te tūnga mai anō o te matatini hei te tau e heke mai nei. He o te kua rongo rānei tātou i te reka me te hāneanea o te haka whakangahau anake. Kia ata wete i tēnei take, kua piri mai etahi kai ako kapahaka, kai haka, me etahi tētahi kai whakahaere kaupapa kapahaka. Nō reira, tēnā kōrua, ka karawhi atu te rākau kōrero ki a koe te tuatahi Greg, whakamohio mai kōwai koe, kōwai tō kapa. Kia ora rā, e Teiwi, Greg Kua taku ingoa no te kapa o te Pāmanga Tāwhiti. Ko tō West tōku ingoa, ko au te kauwhakahaere o Tihe Tainui, te kaupapa ko taha kene. Ka pai. Ka huri au ki te reo Pākehā ki te tuku i wēnei pātai e Hoama. Tuatahi, Greg, so it's been a few years now, it feels like a few years, actually it's only been like a year and a bit, that we've been doing a lot of whakangahau kapahaka. So thinking about going back to competitive kapahaka, how does that make you feel, the stand that you had yesterday with your group? Are you going to miss those kinds of stands? We're now going back into that comp phase? He kapa kaupapa te Pāmanga Tāwhiti, mai anō i tōna timatanga i te tau 1921. Nō reira ko kotahi rau tau mātau e haka ana, e whakangahau ana, e tū ana ki ngā kaupapa huhua puta noi te motu. So for us, whakangahau isn't something new. Actually, whakataita, if we were to line up the majority of our kaupapa, we do probably anywhere between 20 to 30 other kaupapa in amongst whakataitai. Nō reira, e hari te mea, he mea hou tēnei āhuatanga, te tū whakangahau. In terms of, nō reira ko āhua wai a mātau ki te rātu momo āhuatanga. Nō reira ko te mea nui ki a mātau. He pāinga kei roto i tēnei mea te tū whakangahau. Hoi anō, ko mātau e nei, e ki nei, e whakatau nei. He pāinga hoki kei roto i te whakataitai. E oke ai te tangata ki ngā taumata tike, e wawa te tia nui tia ana. Tēnā koe, Greg. I absolutely agree with you that that is one aspect of whakataitai kapahaka. In my experience, it does push you to your limits. So he tino hua ka puta i tērā momo whea ko tika ana tai. Kati, I'll bring you in here, Toti, and I want to congratulate you on yesterday's event. It was beautiful. Thinking now that we're going to be moving back into that space of competitive kapahaka competitions, what are the key differences for people who have to run these sorts of events between a big whakangahau event and a competitive event? I suppose our whakangahau events allow for a bit more creativity. You're not stifled by the rigour that comes with a whakataitai. You know, everything has to be spot on, and you have to have that person who's checking all the numbers on the stage. You've got to deal with the drama of a team going over time and the deduction of points. And often there's quite a lot of teams that are keen to line up for a whakataitai spot because they want to qualify for nationals. And it's very kapahaka driven, so you can make sure you fit all that stuff into that whakataitai format. A whakangahau opens a few doors, it throws all the rules out the door. You know, if a team goes over time, like we saw yesterday, a team got given 25 minutes, but they went for more like 40. But we're not going to penalise them, and we get to see all the beauty that comes out of all that mahi that they're doing. We get to see our nannies, our koroua,
up on the stage. We get to see our babies up on the stage, all in the same group, celebrating with each other. You know, when we think about kapa haka being a vessel for whanaungatanga, all that sort of stuff, then that's the beauty of whakangaho, kaupapa whakangaho. You get to see all of that in those kaupapa there. Ka pai. And so with this break that we've had in competitive kapa haka, Greg, going back into a campaign, or both of you, going back into a campaign where you me huri te aro I naenei ki tērā taumata haka, what I want from both of you to tell me, what are you looking forward to about that, and what are you not that keen on having to confront maybe in that competitive space? We'll start with you, e hoa, Greg. For us, the crazy bunch, I guess, that have been doing competitive kapa haka for so long, there's just certain aspects of it that you become so accustomed to. You almost tell yourself that, you know, oh no, I'm going to hang it up soon, you know, I've had enough and all that. But then, you know, you kind of, as you get on, you kind of realise the value within everything. You miss the faces, you miss the experiences and all those sorts of things. So for us, for Te Paomanga Tāwhiri, we're making it clear that everything leads up to Matatini. So this is definitely part of our path to Matatini, and along the way is also Koroneihana. So like I said, he kapa kaupapa mātou. So yes, whakangaho, kaupapa still carries on. Yeah, and it's part of who we are and all forever will be. Yeah, ka pai. Tēnā koe hoa. And over to you, Toti. What are you looking forward to, and what are you not looking forward to about going back to competitive haka from both perspectives, kai haka and an organiser? Yes, well, I've got another kaupapa going on in 3 weeks, kaupapa whakataitai to get off the ground, Tainui Secondary School. So that's going to be a bigger kaupapa to organise. It's going to have judges to sort out. It's going to have a bit more rigour with the collations office and all that sort of thing, because my time's stuck in those sorts of areas. You know, I'm not going to be able to be so creative with getting awesome acts like Maimo on the stage and all that sort of thing. So yeah, whakataitai kapa haka is a little bit restrictive in that sense. I suppose we could run a 2-day one, but sometimes the whānau feel that's a bit too long. So it's about trying to get these things in balance. Do you even think that we should go back to competitive kapa haka? I'm listening to you and I'm thinking, man, that other side of stuff just sounds so much more fun and light. It is. Well, here, pātai nui tēnā. You know, what is the purpose of kapa haka? What's the essence of its, you know, of that kaupapa? And does the whakataitai stage capture that more? Or does the whakangaho stage capture that more? I think he wānanga anō kei te haere e hoama. Hoi no rā kua pau te wāhanga ki a tātou I tēnei pō e mihi kauana kia kōrua I whai wāhi mai kia aukaha I tēnei wā, and we'll see you back again soon. Tēnā kōrua. Tēnā koe, tēnā kōrua, tēnā tātou. Kāti ake, kua timu te taipū kōrero I tēnei pō e taimā. Tēnā toro atu ki ngā taupā ipurangi a aukaha kia mātaki ai koe I ngā pūrongo hei te roanga o tēnei weke. Kāti ake, nei te tirau aukaha e mihi atu ana kia koutou katoa, pōmari e. Kia ma ki tonu kaipō, kia ma hoki ki tō whānau, kia ma ki tonu kaipō, I tangata ai koe, I hari mai a koe, kia ma ki tō